Iako je Slavko Linić poručio da do kraja godine neće biti novih zaduživanja, nije utješio nikoga. Svi u zemlji znaju kakvo je stanje. Ekonomisti i politički oponenti smatraju da zaduživanjem uz visoku kamatnu stopu Hrvatska postaje rizičnom zemljom za potencijalne investitore. Što smo se u ovoj godini zadužili smo se. Do kraja smo godine, kako tvrdi ministar financija, mirni. No već od sljedeće zaduživanje po bilo kakvoj kamatnoj stopi za ministra Linića je prihvatljivo. Politički oponenti ističu, zbog visoke kamatne stope Hrvatsku se smatra zemljom lošeg kreditnog rejtinga. Kad kamata prelazi 5%, to je već dokaz da investitori gledaju na Hrvatsku kao na rizičnu zemlju u kojoj se ne vode dobro javne financije, ne vodi dobro gospodarska politika, tako da ne možemo sad govoriti o visokim kamatama kao nečem pozitivnom. Zaduživat ćemo se i dogodine. I to prema Linićevoj najavi 50:50% na inozemnom i domaćem tržištu. Priče kako se zaduživanjem na domaćem tržištu istiskuje gospodarstvo više ne stoje. Kreditni potencijal domaće financijske industrije privatni sektor ne može iskoristiti, pa onda možda bolje da ga država iskoristi i onako kasnije kad budu plaćali porez na dobit na te kamate koje su ostvarili 20% će biti vraćeno državi, pa na kraju krajeva kad se gleda neto cijena toga duga, tog zaduživanja možda i neće biti tako loše. Dobra vijest stiže iz MMF-a. Iz recesije bismo se mogli izvući već dogodine. Najavljenom privatizacijom Croatia osiguranja, HPB-a i monetizacijom autocesta državni proračun možda i pokrpa koju rupu, no samo kratkoročno. Ta rupa će samo biti sve veća i veća, a imat ćemo nakon privatizacije samo činjenicu da smo nešto prodali, trenutno zakrpali i da smo u biti u još većim problemima. Ta ponuđena sredstva, koliko je to? To je 1% od našeg proračuna, je li tako, proračunskih rashoda. S tim možemo preživjeti 3 dana. Dobro su moji asistenti na fakultetu izračunali. To mi potrošimo za 3 dana, ovo što dobijemo od ova 2 poduzeća. Pa da li idemo onda u to? Ako vi nešto prodajete zbog toga da biste produžili na godinu ili 2 dana život iznad vlastitih mogućnosti, onda to sigurno nema nikakve perspektive, a bojim se da onda i kriteriji prilikom prodaje nisu baš najsretnije odabrani. Jer razlozi za privatizaciju trebali bi dovesti vlasnika s više kapitala koji bi državi donio višestruku korist, a ne da bude prodaja radi.